Welcome back to Tsongarap talk show, guys. Mthimbani, guys, o respondi track ya meta ya Xphola ka Facebook and o respondi aku yini kahle kahle ndandla so ku ri mina mi nga ta ku mina na hemba or swin'wana leswi ni nga ta swi vula a hi swona ni ta vekela leswi vo n'wina hlayani nandla hlayani guiding. Ani vele ma swi tiva ku Xphola ka tingoma to tala vele bya tithemendela leswo swo Tsongarap ya mina a ku na un'wana na un'wana kahle kahle ka Tsongarap u vulavula the same thing kwini Tsongarap ya mina and then na vulavula hi track ra Xphola ra meta, guys. I latest track ya Xphola u nga followa page ra Xphola eka Facebook just tsala ku ri Xphola wa service loko la followa Mthimbani, guys, and then plus una Mthimbani una that verify win una that blue tick there. So guys kuma ku yini na make sure guys ku ri ni tshama ni kani upload because vanhu vo tala vele gunguleni ku ri Vurvai kasi wa u nga upload lawani u endla channel u yi naveta ti-video timbirhi tinharhu then u nga upload nda make sure guys ku ri na upload. So guys na khensa ka n'wina mi langutelaku loyi a titwaku i nga ri content leyiwani yi vayelana na yena a subscribe, loyi a twaku i nga ri video leyi wa yi feva a subscribe. Ma vona loko ku ri ku na video wa yi rhandza yi kona na option yo like kwalano, like a video, na loko u nga yi rhandzi yi kona option yo dislike kwalano.